kay ay takawan tay mga record ne so kay kam nora computer ay dinwa may sinte tiraran takarur so kanya kay mga rikin na uyang ban instead of like nakoroyan ka pen nakoro to one ayo o to one a o paina ayo para kamata ang kanya te tiray irari tarakinan kana koy kusen ka pen nakanga te aim pa kana si pas korowakin de technique are kampita to wana de mesh on karikia pa to ande taya yun karikia pa ti pen kanga pen kain de takaruru o wai kaya na decoration na wai yore kanga de imina na kunti pe right so nakamina na kun decide pas na si create pen ayo mo so click on that one na track ayo ni kangay GX right apa ayo sang natay na ko erare it show the commands ano kanya show na show man the left side just in case anyway kanya command ako add sinang start right click the plane ano ko front view one nga get the back on front view one tara ke ana ska nga yo kam no but is work with the 3D right so na zoom in mo one right click beyond highlighted sina rotate pa yung kangan kahit taraira, right? So yung nisin pas na edit. So RX90. Click one again, keep making it panayara. Yami front view kakawag. Sa S, click S and scroll it out. Mouse. Kana kamera na naunawan ami mouse. Iwarere drag it out. Ibubra ka, right? So ya daw burane ang kanyang GZ o Z, right? So ang kanyang kay akita ba kunan ng koroyan ni edit anarare rapatan na so tapan guys na koroya sinana ko ni edit mode nakamtare bas mira ya no object mode right so sinako no kun edit mode ang kay kam nori ay mina yon the face selection ari rapatan ka nga the face ano sinanakon the edge mengina rita pare mengina wayo te terare na vertices right ayo awa mai sinana vertices kanga stabo terangwa ada pun the method the vertices one bit so ngai bigina sinakorokoro sinakoreya kayo ngande ki terare inakuna needed different nakon different shape right so sinanakon na rinu kare are the edge so ngani click ayo control R Noria ka nakamag-click anything kam si track around na mi mouse nakunuka mina nakunuka anakatan ngay tagire nakat to one na inuka so click ka anto one click or leave it the mga kat ngane may kay right ari rapatan ni ka ngay horizontal so control R again no put place your mouse around the ear kanunura dirain ang kan na mouse are yayari inuka kanga de tapos kunan scroll it up scroll it down upon try and scroll it up ay arabatan anakat so yabun na ko mi bayrawan nakat ya kam tangri so ngay mana the work yon na yo I just click out click again or leave it outside an ka mata be amay sa nakat kiking ko kanakamuring sirawan na anara ana nakat right akananora kanauringa ne ang kwente muantay asiyawan na vertices ang kaya ya mais kamnori ya mais para takatan ngaya create the new vertices new face nakanora the face 1 face 2 face 3 4 5 6 an kanya kananag the face right o the h ada kampun na tere tanan mengi tiray na ye so an kanya de kanga the basic right so narari nang katayang kan modify ni pa yung antara ari kin pen kay kita taragin te karuru ari pen te karuru so kan ngay to bisa mo na konti vertices o kamina ni kangay yet o kamina ni kangay kamnora ri get ari pruware kanga kurin smooth na mina so nakatay mo nan kanakwa kito pun yapon ako sa mga mina sa nori ni kangay is mga kamera nang extrude na nakarakari ki mais na namin EZ o Z right
And instead of click outside, wow, I highlighted nakakinan, uh, click, press S, right? Again, is it? Oh, is. Tawari yapon na ko miya tarakin na mimin agi. Ami karur. Ay, tapi ang kain kami na is work with the S. Yakin i-track it nga nga yung grab it one time. Decide tayo. The three vertices ayo. Yes, track it out na nga right? Yes. You know. So, yapon na ko warita ko are. Tarakin na umyan. Ay, ito, nakangan tarakin. Okay, tap. Ayun, kani tarakin na may kamnorya. Kamnodis, yapon nang nimani iki. Hay pun nage, da ba yakunan ka. O yan ang dirun ka. Kamtangirya kan nakapip. Na pera rari ki tota na nakakinari. Nga mongkong ko tota na. Nora din takaruro. Ben takaruro ikan. So, nga da ba click again. Click. Tap. Right? Tap. So, nga nito ba sinakora yan mo na to. Yes, sinakora mo na back again to object mode. Nakon mo na takara. Kanakamnuri ikay sikuna nora takarang ka nga ya kuna nos takara. Right? Karante ba inagi na puntara apun pay attention. Yes, so ayos kay nanoya pa sanata atira takara sinakanila. So click on your base color, work with the base color, pero yung kakawa kung nang use too much, amina. Amrari, um, graphic card. So yung kakawa, make it as lightweight as possible. Inariyan lightweight, right? Kaya na ururing eh, yun interakin karan, okay? So tap again. Okay, tangidan naka pera rin ka nga inang mo na nipit atin ingin na. So wow, i-click ay kayo, hold on shift, right? Oh, wow, na i-highlighted ay kay make sure ba ariya tayo. I-highlighted blue. Kanay ka na ako, ni ka ngayon. Kami rin i-click pa na blue. Pa na smooth na rari, kanay kamnora di green na. Tangire pa na maing naku mo. Pero yung tara ni ka ngay, right? Nakamahinga ni ka ngay. So, smooth. Maingin na, right? Yagi nang rari. Ikunarik ka ni cut. Baka ngay, yung yarik na koki, undo. Oy, tangina mo na rin nakat. Nakat rin kay to wana pe. Nakatameruan akong o the side na rin. Cut niya control R, right? My bad. Start casting. My bad. Anyways, kabarati sorry pa minute. Okay, sa focus. Kanya ngay tangiriya era rin. Na crap ay kay. Shift, shift, shift. Click ako shift, right? So, nakangay. Kangat jaka kan na wayunen nakatayanen kamay nga yung nganen tamero tarakin kanga ini awe yune ay kay ik giri at nakaide ba yung nagso. Okay, so kan let's grab the top again. Wariyeta ne o sana kanyan kamay nga nika click shift right akan sanorian dari. Oh, okay. Alright, so kanne sa kamay nga rik. If yung kanaya ko na ni Mindik. Galing kamay. Sa mga crap rik kay ayun na nalini ni Mike. Yung ano yan yun lagi. So, kanga ito meron rik. So, track it out. Then na one. Itang rin na viewport number one. Number one, right? Okay. I-keep kangay. On nakatayan dari. Ay, kaumani kangan. Ayo de mena the rotation. Yung ano yan, rotate. Hindi kita na rabay eh. Ayan ang, yung hari kinikan. Rotate. Hindi kita na. Again, crap. Nikapen. That time na kaya again, if you wanna track it, you know, rare. Click multiple ones. Kunariyan rare, making sure
Benerare. Lagi yen stop otarakin. Ora yen click shift. Otherwise, na ko nandare. Kangan mena. That in multiple selection. Okay, so tab kangai tangdian na natin ng stop ayong kani pud na yo. So kanin nakanatin narigi ba yapon ng ni many so nanakon kan modifier add nakon solidify offset 0 awari tare sa kamena nakon tot nore ari ipitag metin skani erik anasi nan kang nore so leave it like that so itangilian one more time click ayo ako mga click add modifier pa itangilian lagi nakatamero subdivision service ang nore ang ngaya guridigin taran kan ki so kan nga mga ayong kan gorawagin pena ki kangay namang gugidira or begini ka bunga na de mena de pruwa ari yet ari ayo right payong smooth na beraran kana kuna move it otherwise in a rang sharp which saktang dia so nganya san so sekarang kanya awayo okay alright so keep it on the side gx pare yara pai kana roko yon the sender where this right the origin so let's start kanya meti ayo so the pay using the cylinder in kukunan using na dira me trying kanero na pe mirundun de ba yotera try and shortcut your work right anyway RX90 ay si sira ng kware si bisa S viewport number 1 GZ so yan ang ano nakatiring kami niya is why the y because nakamanian the y axis right so kanya the next one click ayo again right tap it or click edit mode right dapat na ko either way so kan na ngayon nakatayan delete the face ayo ari kangas tapo meta na o bukina na delete yung degi pati ring already so nam computer nam keyboard click delete right click delete or click delete faces nori ang kan ito roy ini ang kan diba nakoroy ang kan na betin na rin nakamitin na so dira nakoroy napita mo na tap it napita mo na karana so click kayo new nakon the base color again moto ngayon nakarare so sa keep the karayo so the base nakoroy sa siya na click kayo ana hexadecimal color code copy yan ko copy right nakon na yo awana base color ayo are the X command V yaro kini na kinan right so kan sinang corona petin na rin os nakamitin na so tap it nakat mo na kayongan yakunan rari corona petin tsaka kare gane siya yo nakat so nakat sidi ginu ko what that control R maybe like this like this sabon kami na nakinan right so ang kanya ng karaw petin yabon na kung kanya kito tira yun X ni ka ngayon ng mga ka ngay sa sa bisa manatutan so click on shift while you holding on to it yes ay kay yamin na ni ka ngay saka kami na sa bisa manatutan na petin ipun ko na dari garaga mo na gigibyan ng sa puyan ng tini kami okay kani scroll it ari ang mouse ari ikabungan natin mouse katayan ibibita namin narari ari rotating na that way kaysa tara-tara ni kaangay na ko click again tin 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 ni kaangay yero kung tukin okay napakara so wow mena highlighted right click the plus on new ang kanya sana ko ng kanya nauru
showing kami na the brown, so let's just not the brown kay dark brown kay assigned tab ang kani are kineba one, right? So ang kay era are kanga perang ni mani, so again sinakon the modifier, add a modifier, solidify, offset 0, one tarakin, yametin. So ngayon karawagin de takaruru. Wawan kan use tirare. Of course ayo ya bunna ka kanakam notice kama bisi kami na yan ka ngay add mesh plane RX90 on GX kamay nga ka ngay GZ ASX is Z ang kan kamu na ko na rin mga katit ni ka horizontal. So tap it nakon miro ayo ang kan control R like that. Make sure be email de bruare o kama mirani ang kanyari ana location ni kangay ani akam kanda ni kangay ang kanya sa tap pita karana patotira karana to di bebu gitu di meiri ang kanya ko mga katangidan gamitin na rin kinakon modify again, add modifier, generate, solidify 0, anya ne kangay ko drag it in. So anang kanya kana ko put it together ay kay nipita yo ko copy nakin na yo dabay koroya na si koroya, right? Command C V G X Noria akanay kan kokoro anak kanana para kanay command C i-copy basically replicate the exact tsaka na nipisa anakara anda bunora nipita nakara yo enaira ipita kinari amtara, right? Okay. So nori ang kan yang so an yang kan te bayerik anyway kan ka mate the shortcut ka masih copy paste ne bayerin na din nugjuk kito kam si modify na tutan yang kanga si yani aron gorawan dira the end result ay kay tanan karuru ay kay, right? So ayo bindi tita puni biyay ayo to bindi ra may kangan yapon na ko mi na kam kanje kami tami create more different design yapon na ko mi masih ano mo na work na ngay the two types of plane mesh but the cylinder or the plane ada kam na nori may kay mesh and gawa da the mesh ikan ni may kabunganan di tayo yo i-modify na the plane or the cylinder ni create tiraran takaru to si ngay may kay kampasin dapat tikiroy de terang kay the 3D model sabo